CM Mr. CM liai ko to ka personal property jong me waju ai lia khando ko siap jong ka khando ko siap jongi yo kan skala Manipur lia men de ban smotho ikata anta ndai ba men ong be ban darap jot ban pudon kam maklai ye stopet wal kata ya kaum siap jongi wal kata ya priang ja jongi wal kata iru ya ka ege property bangi ngidon melong CM namar balai baki to ki MLA jongi kiri ki tong jong me iba syukongo ya me lia tang ba das ngotho ba ngam tieng lia jing sakem da me kem lilei tang ba wat kata e khende ko siap me kata khende ko siap kan sapoi kapur baki garo berkasi kan sadong ke jing snam ke bahe lia da antat lia na kani kadawi ti khna ba me yaket hapo kato kali kato ka bos pulit antat tang suyap uway khna na ka jat bru jungi dalami bodang turang takata pin sabau nokot ngala ong pi omdei ma pi ban song khli jungi da perkhat bai kata lia perkhat bai kata pi dei ki MLA nang no nak parti euro da kan ma bai kane ko wei pat sistin bala mi bodang turang semaran pin sabau bai pin sabau shisha ngan ong pi bau pulit dui wei lia pulit udai wei pulit. You are not a king. You are the public servant. Hi Mr. Konrad Sangma, you are the public servant. Try to understand your mind. तुम चोर है. तुम Mr. Konrad Sangma, तुम चोर है. Jada चाल मत करो. Ngang ung pi. Ngai liat pi kani main game juga. Tang ba ngang chu ung pi tang kani. Kani ka sarkar MDA ru lada ka pensitom ya kini. Kibaiki persya ya kani. Ka jingle jong ni sarkar ya ulum pong deng lada ka te kendon ye kitu khna kibaka kakit. Raja ye kitu khna bakia papo jel itang katang su OVP antat sarkar MDA. Ngar ngamderu bru basyus ngap. Ngangan ya la jong kamram tang syuyap uwei udkhot jong ketuka foundation dei ke green foundation leni gitu ke itu badu tu baiki mana tang syuyap uwei udkhot jong kini pin satip bangangan nomhun ke masjid nda pimwan su sarkaru la pimdan no sarkaru ka punishment ye pite kiri banyo ngang su ngai pi pet fortat but if you kill my father, my brother, my sister, I will revenge you again another time. So kata ketika kebaka mesin junga kadon wat prinstum banya ki kon ke bring tram tang haba pilong CM pion de try kli ikri khne ko siap jong jaj bendu jong kur ke jaj bendu jong never to compromise with you CM. Try to understand your mind ngam tieng ngam ri jiru tang ba wat wan muslia khne ko siap jong kur ke jaj bendu jong tapi kwa muslia sipo Garo Hills kide CM Ijet kini ke MLA jungi pi tang bawa jukta khande ko siap jung jaj beru jungi tang mo pidon kabor kemut phile mon ya khande ko siap jung jaj beru jungi da kan ma bha kani ka wei maka responsibility fi bendan la pimdan ka responsibility nei kan ma bha adang wara thma manga Garo berkasi ka responsibility ka dei ya pi usia di basut ho ita try to understand your mind. कितना खिलाड़ी है तू कितना दिमाग है तू कितना पढ़ाया है तू कितना नॉलेज है तू लेकिन हम जो आज रात में बोल दिया ना जो बोल दिया तो बोल दिया है दूसरा का जमीन में कभी भी इंटरफेयर मत करो वरना तो ठीक नहीं होता है
ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता है. Mr. CM, try to understand. Don't interfere in our land. No, don't interfere. Don't interfere my our land. Ngaong mai but our land. Ka khandeu junga but ka khandeu jungi. Pidi so tho ikata. My our land ngang ong mai our land beling ong mai our land nya. Khandeu junga te. Khandeu jungi te. Dir bedo. Pidi so tho ikata ya. Nak tera pi day nang no pi wan day khandeu siap jungi pi te kandan company ye. Nak kena bahas stupid. Dah kenal bahas stupid. Ada pikwa ban ai kita ki ya kata ka jaka puta li ai po garolan li ai hapo ka khande ko siap ka to ko jaka jongme CM Mr. CM li ai ko to ka personal property jongme woju ai lia khande ko siap jong ka khande ko siap jongi yo kan skala Manipur lia men di ban so tho ikata anta ndai ba men ong be ban darab jot ban pudong kam baklai ye stupid wakta ya kaum siap jongi wakta ya priang ja jongi wakta iru ya ka ek property bangi ngidon melong CM namar balai baki to ki MLA jongi ki tong jongme iba syukongu ya me lia ha tang ba da sngtho bha ngam tieng lia ajing sakem da me kem lilei tang ba wat kta ek khande ko siap me kta khande ko siap kan sapoi kapur baki garo berkasi kan sadong ke jing snam ke bahe lia da anta lia ha khande ko siap la jong apo goris menun gato bai ki garo ngingi jajai lia ngimle huri urara da antat Mr. Konrad sangma anta wat penstomben ya ki bri ujungi Henry ki bri ujungi ru ki bakalahi namar balik ki ku anam ko buram nga jajai hadu mentang ngade YouTuber lia I am the first YouTuber of Meghalaya. Try to understand your mind ya nak tada what you talk ya khado siap hapo Meghalaya kam tambade po is kasil what you talk what you akcalu what penmi ru ke basniu namar balai me men yo bor tang kani katem hi tang kani katem hi men yo bor na kani kada ngomot me penstom ye kibri ujungi da kabut kli shri jongme kabut kli tengah jongme kabut kli mut ke jongme kabut kli kada ke jongme what you de kumta nak terau ka khande ko siap jongi lada men benda em ngingim le ye me tang bata ka angin ya em me hadin men sajenja tatnda kibriu jungi kilas ngotho bat kilas ngap ikasur jonga em dangi ngilawan kabor me men nomlaj na kajing saja kajing butpo kajing leri kajing leto jong me men sangat hakaan nak terkadau ngi lekai daka main game ngarong lekai daka main game ngam tiang hiru ngam tiang mere ueru ngam tep mere ubrio memde ublei jonga mere usiam memde ublei jonga mere fadar memde ublei jonga mere pastor memde ublei jonga mere urong babalang memde ublei jonga mere usiam memde ublei jonga mere menteri memde ublei jonga mede unong ilam dustor memde ublei jonga nakani kada ngasong pi anta wat penkle jaktung ya kitu gi bojpo jong pi ban yalam baklai ki berdungi ban tenmi ikajing snam hakani ki jak berdungi kabanganga i kan mau nang run badang utrong da antat pi politician bat pi giro asap em da antat ba nga kloy ban yap ilde simet laj ladangan klip no khmat jonga ada ka jak no bosniu ngam te bi kabiak rekat bangarang IMM ngam kwa ba pin penmi kano kanrum kanrambat ko riura yo pi barok khoj pi dan makna kabor kin song po jel dia da antat ba wasiklai wat penmi krum kram khamtam sai utu phadar mane ubakan to mo utu phadar mane ubakan to ikti gi block 1 ban thabo cha asam utu phadar phongskan utu rudi uei mo ti uni Mr. CM Konrad sangma em beri kendu ya urijiju obar FCRA amendment 6
safeguard. Em, Mr. CM, mera dei uway ubar sap ni bar saptan. Namar balik kabur jong me ka syong be hakinong ilang balang kristal. Bat kata kamut kadei ka balang katolik. Sto, me dibat ye kajat benri jongi da kabut sianti jong me. Henry wat kapara jong me ka kersan ya katuka rai jong katuka MR yum to. Ban pelong anya katuka CAA. Ban pelong anya, ban pelong anya katuka CAA. Kapara jong me kadei katuka balak kersan ni katuka CAA. Mo. Nakani kadaw ngangan ong iya me di man skutu bahai kata. Me di usiam kana ngangan buram ri me. Namar me di tang buriu me ru blai. Memde ru kenrat jonga me kerteng kenrat em konrat em ngangam tip me di kenrat memlong kenrat inga memlong blai ringa tamatang ni gawai me di bersmutu namar ba balei ba meyo hakabor CM namar ba bun ki beri jongi kidang sabit kidang sadum andre kini ki MLA jongi ki bangi ngijit namar kade jing bakala jong pajba andre me di bersmutu tang kani gawai ba memde ban interfere ne ban kata ya kata ka kendau ka siap ka bangi ngidon rame ku kata hapo Gor Hills kata ha kendau siap lajong war kata kendau siap jongi me kata ya kendau siap jongi kamut me kwa ban penia umsnam ya kipat ba jong kajat benru jong me bar kajat benru jongi me de masotoi kata kabut jong me kalong bet ba kumno ba kajat benru jong me ban yo ela kata ka ya lah kata thong jong kajat benru jong me kata gritar garolan deina kani kadau babalei ba ka Garo Hills District Council kayo 10% nandre ngi ki kasi jantia bar kasi ngiyo 10% wala katar ngi pediang nandre ki MLA jongi kilong kilon jong me bar kinong bong et kiding bong et jong me nandre ki ngap be kata ngi kajat benru jongi ngim kwa are ka hurura nandre ngi ngap bat ngi jai be namar ba kabut sianti jong me kalong ban bam bat ban penun kam maklai kendau siap kiwei na kani kadau antat kani kabut sianti sni ku jong me ban wanra ka kendum kenram yo ba ndala poi kata ka kendum kenram dei ndala target mangi ki babun ya me ki barit pat kani kalong ba mana ki ba matam me de mas thu ba ka jat benru jong me kadang khniat pa Miri mas ngoto. Nah kani kadau wat musria than. Leo barit pa em. Wat musria than ya ki pa tanga ka jelang ya kret. Mo. Me yate jutang banno ki he pa ngingim tip tang bang ya kerana ka jela. Sto kai ka belajar po Manipur kadai ka jing arsap jong me ki politician ni. Nah kani kadau antat ngang di YouTuber ngamder ulu ke patha ba meni thetat dori nga lia dan tat lia na kani kadawi ti khna ba me yaket hapo kato kali kato ka bos pulit em antat tang suyap uwai khna na ka jat bru jungi ndalami bodang trong takata pin sabau nokot ngala ong VP baro khoj ki parti bodon na sarkar MDM pin sabau Bala saat hidup pin sabau mentah kentem pin sabau dan tak nak terang ngamting lia pidaset makna pimla tadi aban le jubor inga pidaset kanosgi pinle yu inga tangba pimla kubo mik sentur jonga nak ni kada ngan oi anta lia wat le arsap ya kajat pendujungi ndangi la ing em pin sabau bar khoj badon nang sarkar MDF sabau pin sabau nalor ki kamba pibi la kapsyor nalor thangla pisngo be kat mangi don chu pipi don takan nungut lia lai pun rungut MLA khasi ar pusau ngut MLA Garo ter nalong kat nungut long rupungut MLA yangi ki pajba jong kejala pintek la kampi kin rupungut Aku salah lai pun rium dem rupungut. Pikin rupungut pin secaringi. Stop antat lia. Dan antat lia. Wat penun kamar sap or juri arsap. Pide men ngoto bai kata. Pi bidan tang rupungut te. Wat kayen kasem jong pi or ki kun kiti jong pi pim lala jere. Kan saja ku majah Nepal em.
Pin salit jong lit hajak asyong pidapet ang no wat akrem akro pin sa dukut mensim Jali. ngimpak tai kamet jong pin sa dukut mensim na kani kadaw antat ke jingle arsap ko jong ban yalam baklai ke salang jongi antat dia da antat pidan tang rupungut te hajala mekhale jong bali pile jalebi kunamni jabing jong pin sa sengau tho shisha tat nda ka kalakot rendang piong ma ngatalia nokot ngan tlarus dia pan bautan ndon kamap ko me kiri WhatsApp lia nak tera wat ju penmi kono kanram pide bersmoto ila ka jong kamram ngijet mangi pi omdei ma pi ban song khli jongi da perkhat bai kata lia perkhat bai kata pide ki MLA nang no nak parti euro da kan ma bai kane ko wei but sistin bala mi wadang trong semaran em pin sabau bai pin sabau shisha ngan ong pi politician pi bit tangka pi don spat don pau ngada kamen sim lia nga IT la ka jingim na kam ta ka jat don rio pi de sotu ikata lada pi kwa ni compare bang wadang trong pi di unono MLM sakwa ni compare wadang trong kat nongut ki subscriber pi yo hak social media wani compare wadang trong ladanga ngan yo silak ngut ki subscriber em tangkata te jelam ekriate dabau andre hadu mentangang ong pi ngadi usiem kajat bener jungi ngadi usiem kajat bener junga ngadi usiem kajat bener jungi beling ong ta namar ki pajba ki et nga da kajing et nga seneng kapan ki bat ngam jukwa kanu kajing le arsap ya ki pajba juga kajat bener andre ngayo jing et naki Henry pi ke MLA pi don pisa pi kok sarong khlew production pi thiet pi top pi syukur pi ba Henry nang ni sakmat pinumla na kani kada ngasuang si anta ban pinis tomben ya ki bri ujungi na kada ngasuang pi anta da pi dei na ki we ki benri lam wat muslia wat tok wajukta khanda ko siap tang ma pi don ka bor pi ta khdo ko siap jong jai bri ujungi te pin sababe Mr. Konrad sangma ko igesngi pin sababe bat ngimle ye pi tang batak an pin sangat hakaan Mr. Konrad sangma pin sangat hakaan nganteng re man kena jisha nama pi क्या बोला है तू क्या एक्सप्लेन ये तू हम समझ भी नहीं आ रहा है tang batang kan ye ko be ngasu ong pi antat ban muslia ya kendo ko siap juga bay don't interfere another land don't interfere another home another house nak kada pidi masung tu ikata pidi tong CM belajar ipat ba wali CM le kanrat tang ma pikirteng kanrat pili kanrat ingi never to believe you like that. This is democracy. Nangani kada ulia. Pi penting kai kena benang ki ngapet i keto jingket gitu pulit ye. La bau pulit we dia pulit. Udah pulit. Udah government serban em. What is the meaning servant? Umdeu Syakri jong no. Who servant? Public servant. CM umdeu Syakri pada. You are not a king. You are the public servant. Hi Mr. Konrad Sangma, you are the public servant. Try to understand your mind. Dia di sikri pajba dia akan rat ingi pajba pide bersau thoi kane ka wei kajing jenjar ka ba fi phingan ngingim le ye pi tangbang inia daka banyele abru khasi nei phi kinong ilam garo am kalong bama ba namar kanne kajing mlien jong fi banle kum ne am kan penjenjar phi kinong ilam garo namar balai ladang ngingin le kai bi daka main game am pi kinong ilam garo pin jenjar namar kanne kajing mlien jong fi banle kini hijat kam long ba
la pi kwa ban kta ek khande ko siap la jong sepo garoils nai kta ek khande ko siap jungi ka jing kta jong pi ya khane khande ko siap jungi kalong ba pi kwa ban yu musnam bat ka jaj ban ru jungi pi de mas ngau tho e kata Mr. Konrad Sangma la da pi de khande ko siap apo garoils mlelei tang ba wajudi khande ko siap jong ka jaj ban ru jungi namar ba pi mlong trai de khande ko siap hang ni ka jaj jungi namar ngi don la ka kur ka jaj ngi don la ka it ka himang ngi don la ka jong ka chnong thau phidi ma songtho ikata ka politics ka debi ka politics ka kam khandeu ka debi kam khandeu wajuk ta ra kumni ada phile kumni em ikan ma Mr. Konrad Sangma sisen ka singil da phiman so ka bor phinya chini sa tairu phin kam security namar kani kalong ka ba mai kini kim jong phi ujumnen marle kumni wang no e kato jingete kular jong phi bagi tu company phidi ban wang no kon kon la phim wang em kamlong bo ba la phi kwa bariate barkini company kan tiu ya kato ka dong la jong ya ne kato ka sinong la jong la ne apo Garo Hills em kan tiu po Garo Hills nai kan tiu jala jungi ngim don kam na hakani ka hang ne po is ka sil ngim don kam ya kata development kan raya katoka company jong phi ka ba phi so yang depo is kasiel ra sa Garo Hills ngan sa support ip Mr. Konrad Sangma ujumlian marle kumni kam julong ba ada phide kumni am kan kata ip hadin habut ada phi sa hiar ha pok slipar jong slakjat jong am kata kapor pin sa sngtho ye ka bangang kren ip Mr. Konrad Sangma phimde marle kumni wat yu penun kam palat ya kabor jingmut yu berkat jong phi yo pin sajot adien pin saman ksau kui kesngil da phile akning rukom phili di khade siap jong kibrio kamut kabom de tra jong phi kani kri ubakla तुम चोर है तुम Mr. Konrad Sangma तुम चोर है जरा चाल मत करो dia permi kerong konram ha is kasil yang ngi pi Mr. Konrad Sangma am antat bah kani ka jingle chal ka jong pi le chalu jong pi am antat bah namar balai ngang di youtuber hadu mentarem ngam permi kerong konram ngakran be ngapen songtho be ino tang ba ngan chu ngi pi te pimdan shu hakabor ni tang san snem pidon kabor pi kwa bande sneu du kan ne lada hadin san senam pimon kabor tekamut lada ngangan target ipi pinle kum noi nga pila ban li yei ngang di rupai ba di youtuber kariko tengah bu tang ba pidi bersungtho bai kata pilong siem tang pur tang san senam pilong siem pinom la ban le klumari ki berkat bah yuk pijot hadin pidi bersungtho bahai kata piki malieru em dan tak bah ya kini ke jeng cal ke jung pi jeng le calu jung pi namar balai ngadon manga badem tedong nei ha kini ke jala jungi am ngam penmi ngam kwa ba kini penmi hurang ngan le senon ka live video lia man ke jaka bangang le pan saya bau buisngi pan bau bai pale calu kini ke jala jungi ha kini kamtam po is ka silem dalayanya ka live video am pan saya bau pada politician ne pada wero pangsa bau kuisne dengan le live video am ngan bos no kameraman le live video am pangsa bau nak tera ngamaham lupa lia wajib pengtang tan ya wajib penmi uri-ura lia ni apo hasil jungi kantam ni ha kejaga jongi mo ladam me Mr. Konrad Sangma me kwa penmi uri-ura penmi apo Garo Hills lia kumba me penmi manakani sto naik par itu ibru jong me ban yeki ne matran kumba kituki komsol ya ki snok tilang bar ki pat ba jong jaj bendu jong ni naik par kum tu namar ki jaj bendu jongi kimla arban yaki banin kita ki pat ba bendu Garo ngini yaki sapo William Nagar na po ita Nagar po William Nagar ne po Garo Hills ne ibru jongi kimla ban le tu ya namar ba me don kabor me lam makra me thiet ak tangkai brujungi namar ba kibit pisa nak tabab kis snok tilang ba brujung me tang ba wat ju le rekum ne bandi khndo siam
ban yate kendon bat kanong no company na kamtak kende ko jungi wat jule lia apan mentoy mame banyo mentoy mame business jong me lia me te kendon ye kende ko siap jungi men sabau ko isngi kajing ma kalong bakraw haye me Mr. Kurasang ma ujum lian man le umtu kamlong babahal lia tang ma mede suam lia bale mede ukuru jat jungi melong trai yu kende ko siap jungi di tang ma penbit yak pisa am lia tak lia balik pitep kajat jungi hadu manta menian dei nyemlong scam nomor bun sin kinung ilam dei ki keren dia keten fareng kisngo standar kisngo foreigner lia nak tarau nakam jadi be ki keren be keten ajong ki keren be keten ajong persoto be keten ajong am tang kata ke jala jungi am dan remano nung ilam balik arsap ikidai berjungi dalong balong badeng terang am ngang ong ipi ngam juteng lia apa yang sakem tahu hikam nga pin plu jela lia nang kani kata balik I am the first YouTuber lia ngau ngade YouTuber benangkong jela mekria bakaran ketila jong lia bakaran mekria parang badekar lia obar kasih lia ngade YouTuber benangkong ngade uta norak kubur benangkong hakajat berujungi bakaran ketila jong pesutu ibri lojong nong kendang nong saru basngo thoi teknolojon ba pliang teknolojong ba i teknolojong am udah nak mesin itu ba ada chati manga un yap nam tajunga ba ngangan ye le nam tajuki la yap na kiru ngangan yap nam tajuki nak ning rom ju salia le yap nam ta hok long trai gitu ni Suyap tang barit baria te. ndai ban yap tang ki barit baria kamut nga badeng tudong siap peniap ni ai kin peniap shoy nga badeng tudong pin sayu i ya kata jinglong besisya jong kejat rujungi ngam tiang relia ngam tiang hiru lia ya no ino ngam tip hiru government ne tadar iu ngabom tip tang ba wat wan kta wat angel pin kta kedi ko siap te pin sabau ko isngi pin sabau